BJP ปิทุงเร่งทำมามอนดอลคอมมิตี้ตุมเจปัตเตอร์ปีปอนสิกระดามตังวอสิกนิพายิงคอร์ฮินียานีดองกามุกามรองสปีไวซองปัทวกลามลงมหาจนาสัมปร์กาอภิจันเบนิฟิซารีสันเมลานามายปดกปอนบางโซเบนิฟิซารีสันเมลันอามายลงบิทุงเร่งทำมา BJP มอนดอลคอมมิตี้อามายพูตาร์เจนลังทัศกิจาริปอนอามายลงคาร์บียงโลเทนมัสคาวน์ซิล CM ดรตุลิรัมรองหังอลุยซาร์บัวมันเป็นเจตองดุนบางโซโฮด MLA ดอร์ซิงรองหังWest Karbianglong District BJP amai phu Rodip Rong Hang Ben Kedang Lok EMMEC Mati Team Karbianglong Atum Chetong Dun Maya Long Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Ben Lam Theki Jai Ponki Bitung Reng Thama Constituency Arlo Long Lapuson Si Rada Tum Aki Joy Ben Kipi Pon PMAY Ahem So Hum Suri Ke Thom Abat PM Kisan Bang Suri Ke Thom Ra Bang Pharohini Atum Long Pon Lu Anchotakali Aki Joy Pen Sekachelang Dia Phan Ayushman Bharat Akard Sitami Radatum Longpon Rintilo Lapen Anparta Kaprek Askim Ben Sitami Ke Ongdong Atuma Phan Ron Pon Loposi Maya Long Ningje Pon Jibilagor PM Gesa Bosor 6,000 টাকা Kotali Kinewon Bito 2,000 কোটি বছর 3,000 6,000 টাকা এই আসনি বিধং রেং ধামা সমষ্টি টোটেল পাইছে 5,000 গৃহ পৰিয়ালবিলাকে পাইছে India Prime Minister Narendra Modi Lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Phan Ilitum Choro Vekningji Athelang litum akira pena joksi kiduk det arara phan akijoy pen sekachelang ji phan ningkani sialong lakpho an akijoy pen sekachelang ji phan Ayushman Akar Sitami Ron Pon Loputa Maya Long Ningje Ponthu Asman Bharat Mat paise বছৰত 5 লাখ টাকা লৈকে বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেন্ট কৰা সুবিধা আমি পাব Labang so Maya Long ki ongdung BJP asong japo tum pen BJP asong pen Kaching thora sai mo ki claim ki dama puthak rada phan penangan alam than bachini ponsi non ke wangji MP kilik hoda bank ki ongdong award pidun pen BJP aphan pahai dun thulote ilitum non kilong ansosi si kaching thora sai mo longpon thu popusi mai long songja po tum pen rada phan than bachini pon dongkamukam pen bikibe Karbianglong live